ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Unay kamutin, Maray, no kaano pa'y nga umaya gumatang, isumot ti panang rikap mo. Ada nga rod samsambutak amiting iji barangay hall. Ay kalakwan nakpaymut Ijay kan gumatang sa bali at Tersina. Taamok at tingi abugong lang tigatangam. Anya ating iabugoaw, may sa abutilya tigatangag. Tanaalaming jay pensyon mi kinibadungkaw. Naalayo gaya man. Kano sagsasangaribo kamay? Imbag man no kasta. Ay, inakon maray. Anya ayati mitingin yaw. Day jay panangiwaras da kanumanan iti ayuda. Adda manain? Ay, mayat man. Ayuda la ka na yun nain. Saan kayo nakaraman ditaw? Napayasaan? Para lang da ito'y kadagay ti senior citizen nga da pakapilawan na. Para lang bugong ti mapanbugatangan, manunga oras ka na napangimatang. Kasano? Ijay abagatan tinapan ko naggatangan. Nagaddayan. Adami la ko ni Mari ko anang. Nang rikap nga rudaun, mapan ka no makimitay. Ay, badaw, amaw. Adda manin iwaras da ka no nga ayuda. Ay, kidnaskin nga galibtak ta ano kasta. Sana mabalay, nasaan ta maikan iti dayta. Dagiti kanula ang senior citizens nga da pakapilawan na ti maikan. Problema ya dayta. Apay, adda pakapilawam? Awan, ang mabalay nga umadda. Salino ti papanam, tataba daw. Ay, di talaan, kwarag. Itulod ka na ano kayat mau, tapno damat pasahiros ka. Ay, magbag na akaun. Isupay ti pagpasahik. Ang damat senior citizen discount mau. Ay, libre ta isaw. Unay mo't day ta alibrain. Iso nga ron magmag na akaun. Ken mapanak lang makitungit. Makitungit ka? Isugal mo dyan naawat mo nga ayuda? Ay, katanan mo kumangay. Kunadamot asan nga usaran iti awan ka iskan na abanag dayta. Kahit adamag kay sa iskan na titong ita. No ngay mga bakat. Di umado ti kwartak. Marituyang, naawat munsan jay ayuda yo di ta barangay. Aywan, Maray. Ay kat, bayadan mo't nga rudan jay na bayagan nga utang mo kanyak. Ay, adda gayam utang ko ka? Ay, nakalista, Maray. Hindi pa ilan napalabas at tawanday jay. Ay, mabalin nga inton maminsanan abayada, Maray. Itantan mo manen, abayadan? Di ka di madanagan. Taadan to manen maawat mi nga ayuda kinibadong kaw. Na, imbag kayo man, takanayon nga adda maawat yung ayuda. Para kano kadagiti senior citizen nga adda pakapilawan na. Adda pakapilawan na, Maray. Ay, limpyo kamat iti panagkunak. Addan to isunto ti panagbayad ka, Maray. Apay ngay tatabadong. Nakadumog kamat na magmag na. Ay, napaka nga ron iti sugal, rigor. Apay pa lang kami na makisugal ka, tata. Sapay na isugal ko amin na kwartak. Awan pa'y nabatay. Sayang adya kwartam. Ala, saan na balay? Adan tulad ta. Ha? Agsugal kan tumanan. Ay, kuduin na. Aginggat saan na ka makasubbot. Agsugalak tulad ta. Bawal nga isugal di kwarta nga inta ti gobyerno, kabadong. Nagkuna bawal, Maray. Isumad day ti kanayon da nga ibagbaga tunggal umay da agiwaras iti kwarta. Adaya, Mike. Kunada, saan nga isugsugal ti ayuda? Ay, adulamit. Indad na lang arudan. Pagibiyangan na pa ilang, Mike. Nagrigat kayo lakit din aya abagbagaan. Damaga mangki di Maray. Jay nadamag ko asumarunong ayuda nga iwaras da. Apay, pudno na jay. Ay, para laang ka nagiti senior citizen nga da pakapilawan na dayjay. Kastaya. Para ka nagiti pilay, tulang, umal, kasjay. Ang kaano ngay dayta? Anya akaano ngay? Apay adabdamagam aya. Damagi lang mo tamaray. Apay dakit saya.
Tiwod nga agbayad ni Marito yang marikwanang. Katun mo, Adala nga ron kwartanan. Saan na pala akayat ti agbayad? talaga nariga ta singsingiron dayjay. Ay, kat adamot ti ibagbaga na asumaruno ang maawat da nga ayuda. Wen ngam saan da qualified. At da ayamot pa kapilawan da. Ay, kayat dan sa manen ang makaawat iti kwarta. Marwam dan. Imbag kumamot ano gastusan da iti nasayat da ita kwarta. Pangigas-gastusan da aya. Kano, nakisugal ni ka ba daw? Ay, una yan. Nabak. Isungawanan na pulos kwartana. Ita, urayan damanan jay sumarunaw nga ayuda. Tuyang, apay nga itaugot mananti ka mo, ito si Dainta. Na, agreklamo ka, ka makalawas mo't akarne ti sinsindata. Ay, agsakit ti tiyang ko. Takilaat manan anatang ti si Dain. No saan mo kumangain sugal dyan na awat mo nga ayuda, karnilat ta kumati si Daunta. Kita pa'y di kwartam ngay. Kahit di kwartam ngay, ayan na. Naabak nga raw. Day takit itatirigat na ken ka. Sugal adagos tinangusaram iji kwartam. Kaya't kung nga rin ti mga abak. Oho, hindi pa ilang matasaan ka mga babak. Tasi ka, awan apulos swertay iti sugal. Kontra kanto mo kontra. Isukit sa anak ang mga abak kay. Takontrabida ka pilmay. Ala, anusam day taugot ti kamutay. Apay, wala ka basi maalawak na karnay. Awang nga raw. Agyamang kakidi at adapay si daong. Mala, sana balay. Tadamang ka no sumarunon nga ayuda. Umay ka man dito'y kuwarag. Apay, tata. Anya da ito'y nakapaskil dito'y. Jay pizza, ang maiwaras ti ayuda kadagiti senior citizen. Basta mabuwa, at dapay tuloy na. Senior citizen, nga da pa kapilawan na. Dahil tuyan, di nabayag nga inururay may kinituyang ka. Apay, karaman kayo manandita. Ay, katuwin na. Awan mo't makita ka diferensyam, napigsakan to pay. Ada, ay di naman suruan si kakwaraw. Nuko na nga ada. Partakam ti magnatuyan. Ang mga numaladaw tayo di pila. Urayon nakmut nagpartak kalaki din na magna. Darasan ko naking kakay. Ay, aguray ka. Anya nga iti pakapilawan ta. Kunak mga balinta nga umay. Kahit si kangay. Ay, pila yak kunak. Makitkitam nga daigam ko asaro ko. Nato man na. Nagpartak ka mo ta magna. Aging pipila yak to na. No asidigay. Sige, agpila kayaw. Dagiti umawat iti ayuda, agpila kayaw. Kasta, agpila kayaw. Dah, marituyag. Imuna ka mo tan iti pila. Agsinsinyas ka mo tan. Ay, agsaw ka Saan ka mo't nga umulkot? Ay, aglisi ka dita. Tapno makita da. Dito'y ti pila. Agpila kayaw, tayo waras ng ti kwartayaw. Ay, aglisi kayo man dito. Siyaktiyo mo na. Apay ka, hindi mo na kamatay. Apay asimingit ka. Huwag nga raw simingit pa. Tata ba daw? Apay nga da ka dito'y. Pilayak nga raw. Nakasarukod ka matayin. Pilayak nga raw ko nakika. Ay, siyaktiyo mo na. Nay, nagsaur mo dahil talakayan. Adamanin kwarta ta ba dong? Kartak lang da ito'y. Mangtad kamot iti igatang ko iti bagas. Nagkunaking ka. Dahil tanaawat mo, tigatang mo iti bagas. Nagalas ka ti ugali mo na ya. Ay, nagluto ka. Tada pa na. Sa dinaw ti papanam. Mapana makitong ita. Damagang pala ang may. Nakalusot gayam da ka ba dong kan marito yung anakaawat iti ayuda. Wain kagawad. Isumot lagayam nga ado ti agrik-reklamaw. Basta da ayuda. Sana mabalin na saan da maikan. Ay, wun nga rod Kitain tayo kagawad. Noan niya ti pangusaran da iti naawat da kwartada.
Ay, Chief, sana na makapagtungit ni Tata Badong. Ning, napayan ako namday tari, Gaur. Nang rikipon di pagtutungitan da di talaod. Ay, nasayahat nga rin no kasta. Tapno saanin ang makapagsugal ni Tata Badong. Ay, wala. Nasaya at mag. Tapno sumardengan na iti manugal nga isugal ti kwartada. Ay, linibasan nakmanin ni Badong. Ha? Sa dino tinapanan na? Idinaamuan na nga awanan ti sugalan di talaod. Napan nakisugal ijay ilay. Ay, unay mo't daytan. Ay, wan maray. Kahit ibusin naman ng jay kwartana iti sugal. Ay, katuan na. Isuasan ka pa'y laeng amabayadan itamaray. Na, saan manan? Apay ngay? Awanan at igatang mitikanon may no agbayadaken ka. Unay mo't daytan. Sapay namnamaekon ang makabayad kan. Maalain ton sumarunumanan nga ayuda maray. Na, makaawat kayo manan? Apay kit din asan ngay. Da kayo matlatan ti makaaw-awat iti ayuda. Ay, kaano kami matngata? Pare! Pare! Nay, napaya magmagna ka, Tata Badong. Awan nga ron pagpasahig nga agaway gwaraw. Kit no naggapukan sa amot anak isugal dito'y ilay. Wain, tempasardeng dan di sugalan di talaod. Nuapay mga taa. Perwisyo nga minti ipapain nakadagit ti taaw. Kakaisuna liwliwat ti tao, impasardeng dakiday. Umay kagluganain. Wain, iso nga ron pinara ka, tapno makikalugan akman. Libre tanay, na baka iti sugal. Hawan na pulos na bati akwarta, kwaraw. Talaga arururudin na ka, tuyag. Nay, saan ka matarururo na? Apay nga, anatang manin ti sidain. Awan nga rod kwartan nga igatang itinaimas asidaon. Ay, makauman tinatay. No saan ka kumaanapan nagsugal? Dianda ko maigatang ta itinaimas asidaon ta. Hinggan tuman damagin ka ni Marikwanan. No kaanon tumanan nga giwaras da iti ayuda. Marwam kan. Isugal mun tumalang. Maray, padamdamag ni Badong kaw, no kaanon tumanan nga agiwaras kayo iti ayuda. Ay unay mo't daytan. Daytala ayuda ti amuyaw. Apay, awanan maray. Adapay ng panagkudak. Saan kayo nakaraman? Apay ngay asaan? Disqualified kayo. Kanaskan ka nga isobli ni Badong mo dya inaawat na akwarta. Anya, tapay mag... Insugal namat nga main. Naamuan da dayta nga inaramid na. Iso nga ipaspasobli da. Kantidakos, ikatendan ijelistaan. Ay anya mutin maray. Mabalin aya ngamin nga isugal ti ayuda. Ay sos, delikado nga rod ni Badong kuno kasta. Mapanda isubli dita barangay hall inton Sabadaw. Ay na, Tata Badong. Ti ayuda ket tulong arumbang nga igatang iti taraon. Saan ket nga isukan? Ala si Jay. Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Vicky Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Junren. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.